Vinaka vakalevu ni mbula re vinaka vakalevu sara vikimninda siama tikumai en kai vinaka ni siga ni kua na siga tu city mai viti sa ho ngona walu en rosa bul katol na miniti en bula imbalolo levu na bula ngo en ngante tiku kina en sana vakturanga o da kauni tambua waktu lu sa katiko na bendel ni abu tambu sar en bebo no vakaturanga mai viti vakatelanga kina berna be del ni avu tambu na bebo no na bono vakaturanga da kauni tambua na kavini sikini kua kamarutaki ni tomani tali tiko na nonda vitala noa na sone ulutanga vivi na kasar membelata tiko na bono vakaturanga umbua erosuri tiko mai na be bulangi turanga marama dorobono ngone leo mai bak madala tiko ene bato batongo ene sone ulutanga kemami kilani na yang raramba beira na sema bakan ra ena bono bak turanga umbua bakatalenga kine beira na matabiokani era daka tiko ena sana bak turanga umbua sera bekilai keira na biokani era dautu maina sana waktu orang umbua ya kan marau ni akan binisik ko sa ucuk latini ena rosa bul kabana miniti bikitungo ya Hawaii segisig moniti tiko na akan binisik ko anda maru sara ni tiko bat kenda na kenda maliu endo na maramu ni mbua matataka tiko maina nono songo na mbua Urban Youth Network uklan bunga bikim ni na wakarong tiko maini kuwa oni sakilabi nakana maramango ena buku ni be tabili level lai bakai tebti ko kina na lomo ni bita sa bul nambak sa hoti ya kani marau ni bakai yo tako ko na nitu kerkere molo malum rambi tu kana buno baka turang no bukin buki mer tumbo bakai yo takamai membo mentambi tok matangana kana mali wana kabine sikini ko kebi mama matangani ya wa santo na kaliu baka bili bina katak ni na mai waseo ko weekenda bunga sarna tukutukar tong karabatiko na isongo ni tampong manangko entaro ni buli kina na be sana ibiti ena kaibina ni kwa ia mensan na bakambula sarangko wa ni bula binaka lisi rambuka wanga na dewa bulare Dr. T/OG klamo pa madal peke umdak na leka na dango alisi rambuka wanga manini na mulong nambo walu membua ubasui na kombo na kaunrobe nangonongo mito coordinated tiko na Mbua Urban Youth Network plan sana tos chundar vital no sanange pamadal taka sona kala lain baleta na nito songo bat kena kakabaki kitondong garaba tiko maya sabi tindu kabane amba kina
kena mena kena tau ia te kena song-songo leo besar na kali leo kala like me pasanga toka au vavavin binak taktal nga ni bosol tunangona me ke mami me wase na vata leo vongo na ulutanga ni vaka ni Urban Youth Network sabi naka Sabi naka makaleo sara alisi binakabali mo na numusama matal tikim ni Mayo kani lebo may na oro era na makarong sarchunga mengo namukor ni Vasu kena buno talaga ni Taurikin kera ni makabula madrira na chikin ngonongo. oh iya au bulat talangan berto me ya bulo nandronga erna tau ke lawangka Vale bina. Katotok pakawati. Rong binakala isya mai ti ko na nonton dui penuan tadi di mata takati ko mai satu ko ni nanu mate di koro karo di kor sabotal cuka indo tal sangke na buton beka maya Sama saksar nong balum berto na Andreu nung eleva chico moda butikem da na mateni ngona. Bana no meu tal mai doktiti. Sana totongi sarangan yun na lesing ni Sudo kila. Iya. Kalau dorang bilang liam sana waraki kutumai iya. Nak bakal besar. Totok pakawati. Kerangan dia apa madal tak ngabikin na bonua buli mekina. Na namusia nganelo lilay mai kurubul na manto abuli kini kena bono be kwani susu mekina alis. Okay lah na tehu saranga mena yan baturang o serua. Awa do sistema que ave no gutai a terra toa mi kitai vere ina reyawa no tondela ndiabu au se waksam taksara au sendo muri bulitu kangana kindergarten ko tunga yanu do sotal ngana ngono ni ketu se ngone tu melu toka do bana num tal nga ndole tu mena moli wakaki na mai mbau na enen turanga ondo sotal nga nangono ondole susing tutumber vek tu mekin sember ni ubulia do ondo vaksam taksin do tum vek men do vel tek tu ni levu ni ayo levu to ndo ambe kana kindergarten wa atenta kan imber ni gele ubulia na vivo no ke dondo la tukin nongu primary school o bul me vi to primary kalasi ndo kina kalasi walu iliu sendo ya ngana kalasi ono ochiar sangendo ochinan rubita rongi sa rentos vexari suba grama sa sargending tak sa tal korbur merlakin o sa te korni buli yo keto mate sarangani lot me keto kalasi bitu kalasi walu ibe to ya nambaki de sangu tin kadio de sangu kadio kena nambaki ronondolo 21 years ago sambo ndona ngono balau to kaya biau yo chia sangele buli antiva kombau form 3 to 6 so mbure mokusoi yo na ocho chingani nungu term ni form 6 awale vautenga nungu buli subagrama ndonga na term ocho sange ngol sare na university ni vavo ni Pacifica au daka foundation studies au daka tourist science mai chaule graduate sar marine science o chaule tobla tumanda moda ka nungu postgrad le tala ka ta ko Solomea se post tumanda yeah so tala na kali vasunga Solomea le vaita tunandi sentoa chale to sara so tala na sasanga iyo ngonongo daka chiko na International Union for Conservation of Nature au chiko na marine program na project officer viti iyo maru taksar ndo maksar chiko na daka kena tosni sasanga vavin binakataka ni klana ndrendre ni ngono tungo dase vavin nakataka ni tona daka ni mbulmbul binakatuna ndubu vale Tira saranga osi bina ngono ndendre da stavo chikongo da dorukila bina kabirto na nakavaka na tambana ni sarvanua to na wanga buka ramai tao ke
Iya, Din. kalau nggak so weekend hindi ni sa tabi takataka sa tabantak nga naman na liba-liba sa tatakataka nga may bali and tatakataka tiko. Din saranga. Iya. Sa dinasar nga. So we have to, kaya po sa bakang buhay, we have to be grateful. Siapa tahu? Amen. Sa dinasar nga, we count our blessings meda maro takatiko sa kalau ngate ni chiko na tatakataka bungang ko era bakang gartal chiko bekang go sa rasta chiko na dren ngonong ko kenda bi rabakarong chiko mai rabang tatakataka tiko ngol tiko ni nabi na numi nabi masulaki ni na tantola sa mati di katumba ni sa nabarun tolong ko na boda and na kabida na mata minggo sana tantola talian sana buka talian nabi wang buka some nabi si bura-bura lebu sar chiko na kada bay balang sa nabu tiko merangole ni biti na maro sar kini ni sana ndora bisau sana ya na boni mata sa tiko ngomeliwe ya membaleta na munting kita na ulutang baka science ya sando chuk nga na naman numa mo lakin dingita ka na beleso ni bango alisi nanongo tumbu ta chime nongo tumbu ngo ratu kwa buniwai nongo na wanasi nongo tumbu ta chime ondo kaitunga me na kasime me buniwai ngana na banana ndo tube yawe ndo red ndo daka ndo lako iyo nangona nyusarele sunko na batanga ndine daka nge tukino ko ngono nge vaya lutakino ya satu sareliwe sarle mboso sarndo bondo anga bukara lako ikera bukika nge una numta ya unia na kando daka na buni wai ndo ngre tamata ndo ngande ndo sanga ndo katoyo mubuni wai bakiratu mbaleta mundo river ndo temate otanga we bondo anga buka mungande ndo tensar na nungu na numa sinibe toto batsar ke non rata kata kantin na buni wai yongono sale adukine osale bulchi ko ande vakumbau kemam gela ko na tanango USP Open Day na ngon sarang laki na USP Open Day ongele buli daki na baleta na marine science programs na ngunaya sendo chiko na Faculty of Islands and Oceans sabi bisa umbeka ngo sangwele tabna dan chungo kona Faculty of Islands and Oceans ongele buli daki na niti ko na marine science program, marine affairs na marine biologist Dono ngontende sarna singa ya uli tungana nonto booth nonto display mo wari de kede tuna karata kaba saleba tarong sarken ba maliken nda buli dango kenda nali nunu dana le basara botuna beta kau na lasi na be matangali kenda li bulida kla endret sarnga na longo ngo bana nan ngo baka sama ubena kat sarnga muda kaba so tuko na iyo nge bana nda kume spia o salo mang sartunga Yusana marine biologist me ochia musan libul ya dotal na bital no ibal ya dotal ngon gerin wasek na ya ngono sa kina siasa usangeli waka musangete ku waksam tak me na dabu beda kabai wow sandin ina no mungali va murea na ngoni sale molako i USP sound ding tak saranga mo sana turanga na program ni marine science sandi chuk mebi ko na kaurega iyo kasar nga ya ule ndatal kana vital no le kya baleta ni wa awasanga ni rawata na makamu duri lebuli buniwai ochaga tuntal be baba mo la tale le sanga tale ochamo rawata na maka moreni duru kasara usange kerker saranga be ratu ke kamesaren silenga na be bantu ni mo sale bul mandanga na marine science mo tobola manda ngengona ya That's it, 2000 and bigaya 6, 7. Bakamese it was new se ngwan sarno kulia ibiti sinlele busara tara sangani matata sare be sochina vano korenili le daka kina otina no mubuli me baka sando kilato ko bulingas ni bulingasa tuna daka bulinasi tuna daka bulbuni wire na lawyer all the traditional subjects, traditional professions. And it was not a traditional profession, in the context of us. So,
But I was fortunate. Selena vivandoni vivaklongataki ratu vatkenau. Nachosa me wilisarkina. Ya vendrendre to kumbata tul namba ke usange vakavakarao menongono graduate kina. Ase uchnungu bulna 2009 nacho graduate 2010, 11, 12, 2013 usange ndonongu vakavaka. Me takadakan sarngai but ni lalom ni tol namba kya wa takavtu sona consultancy lalai o webu kiti ke sona bonoli volunteer tu kina borau tu sona sende lalai but kena nunggu experience ngai but ke bambimbi berna NGO le bakana wawa fa o le volunteer tu kina yo turun ya ke tol namba ke usange ada bentana bono me apply takavangon done tutu sange itu kunoi ya sana selive ko searching back bi kunna kilavat kena experience more ni vakavimba kana vakavakango Santina. Ndotok ng boleh o klan lili weraparong cikumini kuar tali taksar na kawasia ya ni siaga ni baka mo pamuretungan duangan nangon sala sa kana kaut ekonomiya o buli ngas di buli ngator ribol sawawa tu merto na Ministry of Education merto sila no milisilesi saling gas ni bulsar dorakan nung boso to na lo manitol na empakia member ni ano muli volunteer tu na tama dalak tu nung baka sama lis na mo ni osatame nan rendre ni ratu binakata muli buli bunuai ongai kerena na bibantu ni mulai buli marine science yang ko salibako remikina o sagay the wirti ko mabangkarati ko dono mutakata lama dalak tu nung baka sama ayo na ngona ya okay lah Betinisan ko anda vital nanda rilis nda gere serngana nanda se halo wa imbe ko simpla na bosa da tal mutu kuna ndana kana va welele watikena nda simkelatu na kena mbimbi na ngona ya na kena ndrendre akameka ke venda be akabtunga mekani marau kani lasa tu betini niusa klau samba kitul sang kavango mengono mongerele sukina sinile buve kenda tu weekenda na na singlan bosa video privilege menda wara katu dona vaka vinaka nyoe nituna nunukuron gutum bro vaka vinaka babal tekito vinaka nanguno sang ni vaka tukina urau ni tui vale mu wawa vaka tu endo someti kuna wai na liba endo politik na kem kaka na endo vai sulte ke autiko au sanga tuni lenga taka na erna be matangali kala le bango you know, I had the privilege to wait around and I recognize that ya au sang sar ni ubawel taka kila nanguna lenga kino ratu na runondol katine na wetsara nungu graduation lengo ratu sa tekbu bisa sereka nungu baka sama mo baksam takpa binak na vane ambaki nungu buli tumai awa ba scholarship ocha usin pasi binaka lutu nungu scholarship ocha rusange somu tu nungu dur ni buli kla mo baksam takme na vikandrendre kede ai musange to kunchika longo yo ndondon musaka zaktal nga pa ko musang tekiawe ni sate ko nga now mikitore ni bebu kital nga bua ke bukal sang ndani bebu ke meketo kuni tamba ka burden not to be a burden on her to continue to be the way we are ko ngone ausange mateser ngani wakamesender ni lenga ratu wa apply takutunda na program Ship for the World Youth dono to chikona jaika tumechapani gendo na youth program government to government gendo every second and the sureti chikovi sasara lol mena kulisa koskosa okay to we loku lenga Ugor konro chikuni marau konro ni marau gari wele kongona ya gaya nungu turau sarngekia au ndana ka babin binakata kana kena asolive au leweni mendo berna matata kiviti na youth delegation iviti na program ya
But kitu be wana bulan nito lako chapani le rona madama ke kinge soku somendo na wanga. Tin karona matintu nabi matintu ke ve chikola lewan chime tin karona ngone baina ve matintu ke ve. But kerna ngoni chapani me baka me cultural exchange mera babuli ke mam ke babuli ver mbletane ni mam di vanua. Tuna be urutanga me ke mam bulida me ke mam gela ko ani le we bablit ke ne ve kala me ke mam group na ka ke papaya nalom ni rona bula ndalap serana go baka sam no gurena na vika ke de etu kala na opportunities ndareni ke baka menda sanganga menda nguya ni ke no kenda ngononge lesme ke na ya 2010 bakasa Bisa serana nguraya baka meondo mutukono bando no yo baka mundo mando atakatu na sasanga baka undo nanu mo wawa tunga tawawa tunga nange yadha mai monda dur tunga bando da sim sasanga yani baka mendo baya tuna nguraya na nongu nanu nongu ngeles mikina sabi sa saranga usakila ke baka bena kata na kango ke baka bena kata na toso na baka mu sasanga takayani Ngona rata mekina sona opportunities me takabungo saba yo sarna kinam batmu. Kala mo kuni mantua mo kuni kate ke utunungu bakasam nungu renyu na siang ni rawata musio bayani. Ngone andali sio sartu kena na disento andali sartu ani ni South Pacific. Ne kasar ngasa ndola besar ngaele kuna katumba. Ni vaka ni ngande na vika ke ngo yo akila ke kamu kamenda kundo menda sio ba na kai menda kundo tunga songon songon do bina ka valile na sio le blango dando rongo ada kundo sio songon bina ka tanga menda sio di nasaranga kandina darani kina na was vangau na nakakira nga tiko na ngone mo sio ni kina bat ke kasih na sio na dala tambe ka sona ka na tako sumai totokan din me kan mo sa mo tambe me balata nan sinto lele busar nga kima na baro ko mingo kima mi raid na no baitabi bakatal nga kina no mulay ata sarbe na South Pacific pageant roni ba madal tak ma dole dur tu bada mo lay baitabi kasar nga na porkara mo senge ba madal takotia ando menda do lesma ndo chiko na post program activities me kema mi takavando na activity ni mami group ni mami delegation okay tongo na sange imbita vakendana nito proposal me nito post program activity me kitole vai tave na andi sento me ndona nito queen ndona nito king contestant me rongeli banta kana na vata me li vamadal takina balata na Ship for the World Youth Program me vamadal takana opportunities tu ver na ngone ra rauni apply taka mera raka meren lindola non rabaka sam non reme me bakaya du wikito nge balata ni kasar nga naka experience taka ikla ni tukudi mevyo modaka bo bayo sarnga ken batando babango na wasa tukuna via ndo ketola ko bato fente na ko bakametu kunchukalisi mo baksam taka ni kuna levai tabi ngona andisinto moli ndur tu meda kya mo bosetu mo baksam taka do ke bakam nga men do na ngon lelai ndana ngone lelai me sar tumbe kameno na kor si sar tu mena na vale ndona vono vaya ndona ndeni yao menge ronga veno mitala no menge rede kutika menge vambo tuku kya karin la bakabe alisa hotel nga rinda ka menge va ongeti kwa me vaya chikuna no bosi bea kasar nga usanga ke no ke ona baka sar nga ngombe tani ubena kata me ke kamna men dona ngwane me ronga veno mitala no menge va ongeti kwa me bakavna klana baka ngombe sasanga bango sa samburau binak saranga via sa toto kasar nga viva ungeti saranga di na todo ko iyo baka nga satu bani tume na kando bitano takatsulo mniwanga anga yado baka kina sakai botara kaitu kuno fenta na no musalai ya do musalai ba ida do bisara
Nangono bedo kino kwa mo tukon bando kwa mente ko ko sa tukon tunga. Ni fentin mo kon dana ngwan ndo kila ndo boss ndo ba ungeti kenda. Na tukon bango kwa ali se kuna vaka ngo kuna wini au sandrende tunga wango fentini kondo le na ka vati kuna. Senga o sa tukon chiko ve porto ke ve kuna vaka ngo kuna wini au ndrende tunga usini be bambo to bango reda. Ayaw sensit sar ni be ko ita kana wini au sini be nakatanga muli balile au tikia bateni na lendurti da karna rivete na rivete no matanggal no abusa rivete na korbule bul mekina na korroyo taratu na vale wake de sartunga na kautukuna no to mbale na sulo nantar batikan talaktam dali vale wai au sini be nakatanga muli rili a certo kwani lang kita na bukiko ngono sa kagita kinikin niyo sa wino abaka mure nga na matanda to beka na bot sara no gundren baka esin baka me wini tondo aya ba mi ke mami wini bata ke to na sasanga bata ke chiko ya sa saranga to kasara dalam kona kami yang masih cukup ni kok kita misingkila na mudo vital notiko kita bisa ramskan na namu taumbale tayam be na matini be na kaw yala mai kita mi yala yani Komengon saranga mesa krante kina sa tugun misa hibiscus ocha bakame sanda bitu kibaka sange ba da buti chukma na mami prize kwa sa winta ka ngo chenge chuchika ba buti kwa talanga sana matata kikende tiko menon the Miss Fiji vena Miss South Pacific pageant ngon sarau sange bakamu kinda mekino wile turanga nakango nambadile zaka tali samo waka ubebe butun tali balilai okay sara ovite ngosana sanga na was Pacifica sayang sar bantuan kecapan hayang sara may babutukan sara Sototo kasaranga ken parpale na no mula kai Samoa baka mo ko tukai na ka wuli deni bitie mo sangale salidotal ni batanga ni dia ni usawa matataka chiko na vi osale indurito ken mali utal no bonni ngoneleo vada madara ken rodindu ina no mo baita bina serito bata ken na South Pacific pageant okay la rombak ngana ka na dona kana duinde bat kana ka toto bata na kan duinde ke na kana sinto ni rona madhawa rona madhawa ana ni mami kaka kila me dakchuk me na events na kake dana na lomini 2 weeks holiday ambo bawa tasanga na lomini singa itu na program na kabi tu na bongi tu na program anda laku tu anda babaro yan rumah tak baro laku lesmai babaro na kabi iyo umaru tak talnga lebuna klip talnga na kanda buli da mekina lebuna bono sinamak mo lesiko base munganje kena mole tamata mustava anda lire da kevitu yei Samoa bakame endota ni sara na Miss Pacific pageant asadan na Pacific Islands pageant kema mi bakasar tunga kema mi na Queens di na sara na ralu ben di na sara na seta sinda kam dana kana lomini singa tu sartunga ni mami basme kot kema mwabu ke tu rami kema tala lange vakatuna me mami porkara mu me baka me vamalum tak tumbalete ni oso na lebni kakim vakaba gena na pageant enduanga nambongi vakai ngona vakine suva vaka ndona kanda nambongo chana dotal nambongi dotal na vaka me different categories rawasi to nalomni madhawa iyo Samoa ya sana South Pacific pageant enduanga nambongi ya vaka kevekina ngena longa ni ndona nambongi asambo la sarnga ni kona tek bunga bango durentumba ngena ndartu no muisulu ni nombano na traditional attire Langane vango le va madal teki ni coach nga me mo vive le stale na backstage na no murum le visau montar me na no mu sarong me besumai o cho durme tumba me ad me vango mo sa compose tal tu mo sa varu bina ka tu varu tu no mi veng kuni vengu le butu
Bavindo na kana va wirani lama. O durga metumbo ngutu atalo iko imuri molivisa mene romba talmindo ni sulu me vaka no mutela nseva ngae. Lom ngani ruana wa vaka kedi kina kaya ngona wachikina vaka binaksarna kantaki. Yo nakatoto bataka na ni tukutuko ko te chiko to vital no bongo re ke kanda ka bongo ben katanga mo assemble tana porkaram go ben katanga mo assemble tana kena bimbi na kena tango makina nonde ya umbula na nonde vikau na waitui na vikambul tu kena ben kato me toto bata chunga na tukutuko wasiati ko me kuni visa o sin ben kata me ulit ko nangwe ke ndo na kato bibuk sarake na messaging just consistent messaging throughout. Sange kanga toto bachunga na ulutango waseti. Ose wasechinga of many koa. Baleta nandrake vesao na yaumbul na kana maroroi na tango makana sasalu waitui na iya. Sala ko chikanga ngo. Sa totoko pakoti barta kaya na ninkondo na ulutanga tarasaranga na loma o marutaka o takamana kana buli katika sarchanga ni nomro bula saranga baka mata bubale totoko jina ni dareda ni chikono bitoko ni mai bale katoko na talangana no musasanga ena bukuri ulutango baka tapmata na COP26 kwe ko Scotland si pero madini Domingo baka bulo Domingo ndor maramongo may American Samoa ni ala ko American Samoa iya kalau total tengah American Samoa luce ni matewa le baka bulo Domingo na no muchiko ko na Pacific Pageant aya do mika iya vale luce iya o claro luce iya claro to re Domingo no mutu wacho ko imuri Senga yase Samoa na mbaki taraba aleva ka American Samoa eu sali na salve kwa winta ka taraba kwa ngai dru senga do tentale senga no dru Miss Fiji Miss Fiji eu da ka ngai viti ke tongela tale American Samoa vai tabio dru yo ke Miss Pacific ele vina ngoni Samoa ngo samba di mal na vana Pangele krante ke yo ya nangone orto vivi vya kichiko imureo sange menda mtoka ni vandina matilio sarsar Tataka gorto bambulu chiko mai binaka vale buluse ke mtana barong chiko misamo talofa naka vale iya ke ronga ni apa mataltak nga bala na itabi nga wangarabe na COP26 belati ni se kat sar chunga ngonong ko na ulutang membaliti na itabi bici na COP26 o chanta usana ga irikaini na ulutang membaliti rto na mundo ilalaw ni buah urban youth belati ni ulutang ke bitam tercuma rasya mabat ke chiko iya na COP26 na nunga vai tabitiki na keto akameta ndaknevana keto support tunga ni vite mbalit ni kema mesin la koendre sar na kena kana visa saule busar na tiketi ni wanga buka batani oyau lewental chikunga na Pacific Climate Warriors Pacific Climate Warriors werkt on a 350 Pacific 350 it comes under 350.org it's a global climate movement Ortona Pacific Climate Warriors kemem sange chiko erna members coordinators keto sange chiko na kete avec ketoto na Council of Elders wakame kemami sambo bea nonongona bena kemami sambo takapchumekina taklango ondokanga sakabina kunyo Council of Elders but ya sabar takachiko nyo sabe o chichuken na nongungone na lomne ni space ya ken sa youth adjacent tiko mengo men sababara sircha sa elder nganda sa outsara gaya nangona ni COP baka in the build up and during COP kitu klani levuna interviews ya baka kina na mobilizing in the countries baletin inrende nalako kasange vitar verna coordinators 11 Pacific Island countries are members plus 6 or 7 diaspora groups in
New Zealand, Australia, Canada, and the US, I think. I think I've got all of them. Karsange could reach out to the coordinators and help them do movements or do activities in the communities. And then we gather online content for online, and then we start pushing out messages. And another Youth for Pacific gathering. September. Youth for Pacific gathering. 600 plus registered participants from 33 countries over 2 days. There were 6 thematic Talanoa sessions, nature-based solutions, ocean sustainability, climate finance, very important, plus 12 movement workshops from different groups, talking about how they do community work or different levels of engagement. Kita tanam urban youth avaitavi andonito workshop, avaitavi talangana ocean sustainability talano mo pamataltak nito vakataka may IUCN. Ngangon sa uchkina na ruana singaya sange developed kindana declaration. Youth for Pacific Declaration, it had 7 demands based on the outcomes of those 2 days. 7 demands to take to COP26. I can't remember them off the top of my head, but I know that it also involves keeping fossil fuel in the ground, demands for loss and damage finance mechanisms, recognizing traditional knowledge, structures and process to be integrated into the work. And I may not even be saying the exact language, but those were the kind of outcomes that came from our discussion. Gaya iyo, ko ngone arto ngone sangi kito nito timeleli mga arto bukatakoso. I Glasgow, orole ruatale rosange vito koni may sanandua. Tasange levi torto ve bukching na lomini ruana madhawe ne lako verna match na rally le bossa verna conference lako na interviews le sarna banorto liat kinangai yorto sasang sar kwangona do kilani kendaro andon me vital nona no auge keremtos meniku baleten yando talchingani to program ke to rakavatiko na BBC News, a play on BBC, like these news segments that we had to give updates on news updates on what was happening at COP26. Ngana nongon kita sange dakavundoni to wrap up news segments, sange vamdal na outcomes, what were the wins, what were the losses, and what to prepare for in Egypt next year for COP27. Nina vakchiko e Sharm el Sheikh se saina enda kilatu na leva katiko kina COP27. Angelapchin kena vital no mi kema na renive buke baba senadap such mi kema baba te kema mina na COP tarava. Katotok. Mina kapag na kena nakatagiti ko na domonra na itambangone Dorakan bimbingo me bakandor bitam takachukumi ay liw na bimbi ni kenan do buti ba sama na liw ng bosi merlak menita mangoni mermay baitabi merlak menita mangoni mermay bosa iya sonongon nanda do rete ni songo reality ko ni tambangoni boleh tu nga bay bola iya siya ni baka me baka me matana taki iya dor na race riding ko na mundo songo may buah na buah urban youth network. Rani ba ibang madalta ka mandati ko mo bata ba na isong-song. Urban Youth Network se tegu sarna Ronondolu Kabitu. Tegu mbia kambaleter na ngonimbua rali buli tashrie. Merabe ba kilita ker na ngole may na korme yan bat ker na tiko ngay suba merli ba kilita ki merli sota yo ngona tegu kina bakach me social group like most youth groups we start off as a fun social group le besar na le songo do baka cleanups baka na barbecue picnic fundraising do bulong sar chukuna songo gay
Aukila chukna ronondolo tinka ronondolo ka fiwa tini kila ngona mbekaya wili usitio tekumekina na leo sangwele na yambaki asa tekumekina na bauxite mining may mbua gay nangona tekumekina vakamerto sangere the chukurto levi the naleni songsongo ni dota ni chukuna tuku rawili ke chukuna pepa batekene tuku rongo tikme jalani awe ni tukun chiko binaksar na kada tingo ralew na kasarao na viva torda kita kingongo tamu chume na pepa ia nangona metarongeni kene na kore bada bincho to senga sindan kada ka mai borumbe kangana valni loto ko sindan ka tarbo sindan wacha sange sawotia sange laku merna taro ni sa takna muska na kel rasintaranon re lavo rasanga ni klase ni matata na vital no rasai ni rasintora ra na nadab rasain tak nadab suchira vaio takatu getukun talnga na nonra laku mantangani le takna vital no kala salak ngani bango sasulen virne lavo alak ngani nei vola mesenta ki matkene lavo tukun ni sentanga ni tarane lavungo kito sange ngon kito tikbu bita vake mekina na utango ge ndrendre balile mbaletini andaka but into ni contentious because anything that goes against development at one point if you if you opposed any development you were deemed anti-government. You know, that it was sort of like this whole black and white thing and there was no in between so you either said yes or you kept quiet o bayo takana kai ga usenga ngalo kuntukundana ka ngai karoni kan kemami le kemam sa sinchiko na kor kemam sa tungo suba first, second, third generation export from the village kin samit tisu kem sagendo basic ko nga kelanda kelatal nga ni dinanta sabuli sinto bekenda nandondo no menda tukunele sen dukunda kabangore to sangeni to vital no kitolom ni song ni tambongo ni go edambe kandana sala nindara ni advocate for this important thing without being seen as what's this antagonistic or contentious and at the same time respectful of Vanua and not to be seen as looking down or trying to be the same enemy that comes and tries to tell them what to do. Keto sangaya dangana sangire dangana keto ndona utang na free prior informed consent. Na wakatulewa nandela ni kilaka watulewa binaka nandela ni kilaka keto sangire dangana ni kla burchime bana international labor ILO alakutal chingame bana UNDRIP, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People. It's also within the United Nations Convention on Biological Diversity. It's recognized across multiple conventions and frameworks that Fiji is party to. And so we know that because Fiji is party to Ngala na matintu sendana kabaya ngai ulu tanga bina kambali atani okoya na tubea rede chuko na nondra looks at the well-being of indigenous communities but also recognizes other groups that live within an area that may be impacted because of a development nkito rede chuko sino kendanga na tokinda chuko kenda salele busar ngike kanda bebital no takana kani beba tordek taki sena kelkeli sena musukau sena takingere kenda menda vital no kifti ko sa sinurto walenga se kito walenga sa kenda vatkeve itonge maru tangono ultanga ni kenda kota vek me bango sintare kenta walenga tare kenda ke ndambula vatchiko ndana lomini panua
Kita sange kotongan mai sange lakuli vital no kertona Oxfam. To sange sulia mena non to ivola bata kindo nei labule ilai. Kita sange vande otaka vavitina FPIC document go. Tole vida chinga kita ndambe bata vande otaki vavit kita torsanga kotanga mindo nangwani ngani boya artist to contextualize images because the initial cartoons were all, I believe, from one Asian country. So we got contextualized images. Merangoni viti and then bangonda reda chikarangoni viti merere to vakaikenda. To daka keve, daka na kena layout print taki kito sange daka mdona buli. Sange vesureti verna ngon tambangoni talme na via sana eso Kama mendambe bata me daka mdona kena buli me vetal no taki batana na ulutango ni vewa tordaki batike na revisa sanga chuna leo ni bono batike na kambani sini kabu lebna bono ya tukina to sange sanga chume mbito dake mendo na kana salara rini muria rini bibuke bikenda keve yogo kala ube tortano ngono mo ba bin binaksa Roberto menitikino na mosie nirto saranga ba buli diketo na nonto community process bata nonro vanua na bena banongo kona kopa maine save pasang bulnemba kena tumeda kala chune kelkeli bat kena nonra wal tak chume kena tango makina nonro vanua nona guru ni waile wetu kana vika na vika na yombula ke dengan ne tango makiti ko ngata sasanga le ba ka tu sindo kilatu sta ka chikunga vive kala maruru kenda to kinonga na libuli de me verto na vi ka ke ndarinda ka vai community mobilizing ko sarna ya ge akila mo tamana mbeka ni ngona sa visau kina na focus ngona sa tos making na social group to activism the number shrunk Leoni songo luto saranga talia vida wal saranga au sinto kuna ya mo baka mo indisi verna sala ko seda bo be barita ka chinga verna do murena na num chumer murena sala ngo ena ya nga nakavango sanango nanga tikbunda naka en lebu na maruta kambatini vango na kene rai yongo na vi iyo wana vi saukina menda namaka ni so esanga ni nonra sala nonra mpula ya na dotan na karna saler na muria sinka menda dunrubir senda waya wakira nda kila dotan he has a different path in life so some will go, some will stay, and others will join and it's the part of the process but everyone is still a part of this network from the start till now and along the way different members have come and gone and helped in different varying capacities and that's exactly what the network is about a network of young professionals that use their education and experience and networks to help the Vanua and it has helped in so many ways, whether it's helping advocate for mining or helping with consultations, disaster relief. I've even embarking on Neto Webuk Chico since what was the largest one that first hit us? DC Winston. So the Webuk ito navaka relief packs, navaka uyaya communicating supplies and needs. All these little things, small issues that come up, other issues, pine issues, bauxite issues, rugby, it varies. And in whatever way we are able to help, we do that. National consultations, we also go and attend. Keto retalangan na kenan bimbi nanta vaita vitaki kenda na kani politiki. Anakamblet na matintu mantanga nindo tu na standing committee mera li invita ni sona nonra issues mera li present to sambu bola kina sona issues rawa basi kada kemai nangona daka kina na kena revised na constitution to abaita vikina
na ngona vakina binding na leo ni mbo benyuth rasini muria kevenga ndona patie ndu keve tuna nonre bat ke nonre bambo tana kandon na vak soli tuna ngalala ngwal nom ni pati na de ko tokona la kulintam kenyo kito kerenga ke sali vital no lomea mona no mchengar na tampangwane bat ke nonre betavi mona num talinga na free prior informed consent ranga na ultanga ko tani vatikiko kena po ke kan ndu non teresa ko chika ya iyo lu sarna kando vaka sonongun salib na vak salolele na linga sa tos tunga ba malu yo marta chinga ni tos chiko ngai Tin saranga totoko bakoti viva ungeti ndien saranga lisina bekame waseni ku beleta nungko aba madal tak chubi kemniliu ortona sama iposo tiliu na sanombua bakai lakutu na vitale le dabuti chungama na isongo ken balambale the impact of this network has impacted different individuals in different ways. Marota ka nangone rata puto kene songo bo urban youth network era tukune nantel ni marau era kila ni songo teka bu ena kena teka bu pakana kawa madal tak mia lele burangole mai rasema mau irangole me benua irangole racuka ni nabunua ni takadaka iya na kena bibi so chukune bili dotok ngan na muani no mundo tosok na nom di song kondon tamani boli lewu biki mami na wota licin katol na biasa ni vici ke bakasa rawi bua meda ka vendo na song bakango na bibong git seranga bertal na kenabu lele usaranga rava ambulu chukumingo dombulu binaka may tabi uni dombulu meta kaunrove dombulu mena mosi may kandabu barrongo chukumai may rongo chukona vitala no membeleta no nonra vai tavitiko na itambangoni kay bua tagare kini keni rausaranga ni rakendo na songo bakango me matatakira na itambangoni talanga ni rabuli mikina na boni besan totoko bako umaru tak talanga lisi ni mutukuna ni siang walanga ni chungar tambani umbula chuko talanga tambani ni bakadoko ni tangi lamba na kena tin na paini se musu na paini na beka kelbaya bakatalanga kena naraka bia olus talama na kena rointa kena katun talibia una kena rointa kena buli ni ngoni be bakana ngoni toke go to rave ni bakai bisau na non raimi banu iyo nangona keto avakap kina na buli ele bura maru takara dingo mana tukutuku vambimbi na kena na kena vaka tuki na mewasea baleteni andona nguna andona lomni nguna asang saranga nindua na song tondak ni matentu vetara na ulu tanga ni kelkeli resang saranga ni vetara valilai ni ketobe kota veke mena kan kelkeli mboa na tukun chunang kelkeli memba mi ketobe betal tak sang saranga ni doa vetos balkatani baleteni baletni kep karat taranga ni bango semera betal no tak sarau saranga ni kala taku sebnon kan bakadak sana sang na non andre dina saranga nuntun mbek ngabantun dona gai oke tombe kanga arau tu begitu wasikina betnya kitu sindana songo me register tu mendo ko tatanan itu registration kitu na nito tau ya butek bat kene tutu absar ngame na nabanua sinindo na rene metu kuna begitu tambunyo kitu tu we can't tell us we can't exist ngai kala sekina ni liado mandangame baka mi sarteku kita sarteku dun robi mandangame may vanua ni sana ka kita kapito sa risio ngai tu kuni me keto sa kweni mandanga ni la kweni me keto kuni butu kimbua sa tu me batambu even songo ngai tu kena turang na tuimbo ratu makutu me vosa ngai tu kona ni ernangoni ngora luvimbua ya na kisarangani non ravatale merongolen merle buli merreva menaka mbeletanguna yakin kam goradin lesme me bukikan da menda batu lewa binaka kan dona kali kito babin binakina ni na endorsement
na bivando nui dan ro nganturang na tuimbua ubewa setala wasisang dak ni tabuteliun ni nambua ban youth network of sinkila ke baka esotal na banwe ba kakina yoko is officially endorsed by the Mbose Vanua as an official arm of the Mbose Vanua Mbua. So for us, that's a big deal. Kembambale kita sa minta benam Mbose Vanua kenta kilatu rentan dengan na veturang bekerna ken erna lewana yo kita talengan nambu benyu sambu sol tal tunga begitu mikitu minta betalenga kena sini kami ketutur waman ketutur sekla ni tuana kaki mami be kita be kamlin song kaba na parte que lestal chico be ratu me parte chico be na banwani kita na baru be time na kango na tak mo kerech na biwa kalongat tak nangona mandanga ya to kina na covid kita ngai organize taka sana online sessions asureti merna buniwai nasi medical professionals health inspectors rangon nimbua merlak medak chuna program mersanga la menitolo na madawa mermeva madal tak chung baleta na covid baleta na weni mate na protocols na viulu tanken ngombe bar mamtal tek searching avambu merren me barong erne leoni vano merren ni batu lewa vinakina batnia mito na to ultang bimbi na batu lewa enendelen kila kai ke pakame tukun lak ngai tukun ngabir merevu la ele berna bati tinggai tesange sangango na me kito di bakan dona perkarami ame klom ditul na mada me bewasi chik verne leni vano amerin kamra ken tuk merawasya ocha mersange me batu lewa ken batak ndana ngone asali tugun yo biksartu ni ombu lowest vaccination rates tiko atal ngasana katun sasankin ngon kita rakakina kita wavitar tal ngavi ratu mekerenga na vivandu min savayo mako kita sange vive bakana program ya me lako chiku turna madao sawa toto kasarangan o maru taka bakali nakawa madal tak mia nakena biba kondunui menam Mbose Vanua ya sambundun dinan na iba kriteki totok ke bakasa rawe mbua rawarong tel tungang ko na boni biasa na bira tambangon sa biba ko ungetindina oro ni kampe ngakin nakena Mbose beka ba mbua beka the seal of approval se vote of confidence totok kasaraka tapi lakunya sa tuma na stamp stamp saranga mena Vanua wow toto kasaranga isa ndora kan me maro taka bakalibu na bito poni lak saranga mena Vanua pabi di binak talanga wan turang na timbua no na rena bakarambai lebu na bimbi ni nom di tabi na itambangon uta tali tak tali no kono mo alis no tukuno ko ni orto ngone nga nimbua orto ngone nga orto ngole nga merto laki buli sarle rawata minonon robul mera listal mi Vanua me yang listal mai na kara libuli toto kasaranga iya toto ko ko tinin tarong mata ya utali tak talanga na baka bakandeo enak kan biu me bakandeo tak baka viti na itu ko dumai bakatelangakin na COVID-19 na kena na riko mina basa bakabit na ramad na muray na ulutang aya na bimbi ni kena bakan tiota kena basa bakabit bito lang na basa bakambuan orto no buni wen orto ba madal ke saranga bambua iyo na erna tambah kena resource materials korwasi bambau tunga basa bakambau but ina bimba se vital no kada ke sar tunga bambua Serena ya tal dunok kena ngoni sala o maruta kana nom do takakan na nom do song ko na bimba tanggalin ngoni sala so ena nom do sangat nga mela ko ni tuk advocacy mela ko ni metarasar na bibu wala dunto toto ko bako marutak saranga bakle biya bakata ba nakena toko ni tikun do naran ni do mo ibak matala si do mek na mukavi beiran na barong tiku mai ni kuwa si rembek na turang maramani bua nakena toko ni no mo do song alis
Sasarang kila. Au bea kila be babin binaka mantanga itor mantantan ngon mo babin binaka baleta ni ni kitongwaleane na be tikina na be korwa turanga ke mami dingomi babin naktaka ni babengon ke tolaka ni endolo tuna katumba me kito daka ge babin naktala ni ngona endre kina be talano daka chinga na be talano senga bandoni ni senga bandoni song mena katum me kona be talano ingon mantanga endre kina kime me be talano tikonga dona ka elio babin binaktaka kilau be baunge tikendanga nongoni be sana kebe be au ando be welta to yombe ka ngone ngani na mobil tumbek nga mongoni na itasir imbalete ni kito to ngango iwela no boloto do kito babal to me I lotok kito to ki me no sorry ebe rosang bulbada namba ki no boloto ki ngo yombe musawil nga mongoni na itasir ni to ngani sana ndo no ni rewa ribe sana ko lele na nungu tumempo ewe matata vek na nungu klana vi was na vi tikine sandongo mempoa iyo esenga ni vaya lo lele teki au mo koni vebu ken na nungu vanua mo koni solia na nungu kila kila so weekend anda sona kala lebana be taro weekend to da tenda sindini bosta kana nonda bosa senda na numa ninda senga ni kila na nonda itovo na be taro weekend menda vaita vita kikenda ni na nonda vanua be ba nge tikenda nga menda koni yalo lele tan ka ke tenda rini bulida kila kisar chimbek ngondiana ko namba vi wango bundo tumeno na bosa mblet sanda ngondendengo nan sanga chume babuli dia mo bos bambo kera se be babuli bitinga yo wango tikenda nga ka ndari ni bulida singni ndana ka ndondonu menrendre ka koni membito sona kala le baya metarubi komena na nomu besa sanga ni bambimbi na nonda sasanga menda vigu ke sena nonda ka waile sunonda vanua kakoni waraka mo kilana tume mongela ko kakoni waraka mo kilana nombosa mongela ko mo kakoni waraka na kakeda la ku ngayani onangele bulita nga onange kilanga mai mbatani ndona kaya undo reida kila sindo talo tek pale be kila ndona kaya ndo taro weekend tul bambimbi vera tamuan kemem tamba bata terna muri chuko mai na non senga ni kila tu sera senga ni kila na bono mer taro kina na katumba vava mer duru kina ndo taro bira menda vital no nga vale ndo kuni mbita sana kave na taro weekend mena non da tos chicken sana non da kila malel chicken non da bono iyo batike nungu ker mbeka nga ndela nya klavi misala ko eno kima mina susuman rai ndatasia bakale unangon muntu tukuna basa ya ni kema mina susti tauni ndaya dhani kare mani vingo mikema mini wasata ni malmalumu ukila era na tungo suba era na urban youth tungo ni rala ko na koro tu sartunga ilo mandra na via buli na vekila na vika kede mena ndela nyabu niwe wasema ni babuli kema baleta na kila batake na vika kede baleti kenda batake na nonda ngasi na buku kena kila ka kede tiko ngameno ndele nyabu kim nuku ker mbek ngani kim saya tan ker ni babuli kema misar Satotoko saburu rongo te na mutuko na mengoralisia dia na saranga na nanda viva ko buli di tiko ya balete ni do ngole no kem do na pakuroyan do bule na bi kurbule lebu do kutsuka na do kilaka sangairo livi so libata kerton sati ko mi bonua totoka ni dare na sana roro ya binaka bakalebu na nomu kadio sia ya oklanina tondonu tiko na nomu kerkere ena kabila kanikua
Bina ka bakali besar nung kuleo ni sa wala kani may tapong ko na non taru bitalan noa kaya makay sor bina kata mera bitar taray ni bikim do ng Buo Urban Youth Network mera bitar taray ni baka tap. Dote ko nito Facebook page, Buo Urban Youth Network. No chico tal ngar to lebi den do rito chico nito messages, kaya kemiren message ngayani kina. Au kila na Facebook page tayo ko narida na tipkin na email address buourbanyouth@gmail.com. Chital ngay kando na phone number kem ni reni vitar kina. Iyo ya sanga na sala ni vitar maybe kito na Urban Youth. Sa totoo ka binakapakaliblele besar era bakang bulut minggo era marutak sar nga bale buna nantor vital no ni kuwa enak na baka may bakarara matake na non rakila ka mera rede ni into ni songo chikong ko embalatir sar nga na tambangon ni uklan ni lebo na ngone tanto bakan dor vital tak tsukan do tukun do dabuti wasoma yang ko na vital no ni kuwa dabuti kamatala tak au tali taksar ngaya iyo maru taksar bakali bina wala mbua endo na ya sana bakari tek binaksar nga na ulu tangan ko kala na boni biasa na rere tu talbek nga na non di song ni tampangon ni iya enang tobole na bek buru nang tolo so kerua enang kay imbiu man ni sono program yang balitiran na itambangon merna suriti may na bi song ni tambangon ni biasa merna wal tal nga mani patapatong gomi so na online forum si sona bitalan no menda be wasiki no maru tak talingalis be makau satu kun cukup bi kemni sembernin dor tiki bu bitalan no sarto no ngali cukup mayor to na young farmers buah young farmers may buah energi nga tambungo toto kasarangan sa sema bata sa bosa mayo kalos na sinaya sa sema bata ko na bi masaki mo ngole mo kemni ni kuwa merto no ngole talanga men na dor bondo titi may buah ken sema bata na biba sa kibikim do na tiko na bitawuni be korlelebu kerto talanga na chiko me panua totoko ba ko timbua na be bosta sa be baka do tiko na bulong ko nakapakalimsar sebenarnya ni may dapat do bitalan no surtu ko na alisi ke baka ubi babi ni binakam baka be so erdo bito ko ni bali wikim ni na nomubuli na nomu sasanga baka talanga kina nomu do boy tabi tiko ng Buo Urban Youth Network sa kenangono. Kila ke baka baletangani na nantarulu tangalib ni kwa na Buo Urban Youth be babin binakta kirangan na oira na tau ya butak na Buo Urban Youth Network. Sini beda biada kila orto na be mandu ambiaka. Yo do sakile kem do ke vitiko babin binakta na nomdo rema tua mundo tau ya butak ni song ko sino ko wal nga bat kina numdo vitum berber na tambangwani na numdo sangati ko me be ngone ke de merveli ta kichingar na tambangwani vitum berber na lako dek chukumai baleta me kene yalo ndinati ko ni rare me bangora re den din chukna ngwani ni er na tambangwani reveli ta kitiko mendelo na ngondo tukune bango ni youth network dare ni bango sabe sibi to ko balele na youth au sabe adoptal chingani na bonoya usaba baro teke hotel chingana nito handover process me barundo na ngone bu me same nito coordinator to lebi do sare de chingo be babinu nakatalenga berna kana boni youth group network ratiko orto ina tasiri na mosi nandronga kila welangi youth interview ni gusto virto ni song pito dak bata tenan taw samu youth kimdole sa tinatalira sinkela usa research talent ba ko sinano mo kego do retal chinga kila nangona ni second wave lockdown ya lebsar na online activities adakti ko ndo lako ngole bale na Twitter retal nga vida na song sarambasi kada maker to may nandro nga dan to chuna hakwa nandro to memba dan chuna Yoba Nation lebsar na song ratu ndu tu na kena na buni kena tau ya butaki bat kena yare se kena yale alo yo maru tak ni uri na vi song ke dengo nir sambula da kuma
Betini levun dinti na kara vitaratu na veultanga ra vakavaka kina na vitambana ra vivu kikina geu maru tak sarvali no rede tipo vaya lev sarna karta ka lev na vakavaka vinaka vivavin binak tikna veira hiyo au simkila dada talembea ko mutu kon sale sarana ko tukuneni ko sale mtinongu bossa Totoka. Arap tu kami kena babi di benak sakat cik bengo alani fakatari sakat cik bengo ko kemnimbe sa elderly youth. Hey, youth adjacent, okay, mami. Kila mo babi ni binakatalang verna song ndakuni matintu kwara toko ni kito taltunga lebo talanga verna NGO CSOs korambo toko ni kito tumbat ni kito sini registered NGO ngengon kito ngandrev kina na funding na bebu ke help to funnel through these CSOs and groups. Lebo sarver ng business sinanguna ni reliefs effort ra bebu ke may rasoli donation rasoli tu rasini bena kata tu merda buti babin binaka keve bera na babin naktal tu nga ni ra revi ke mamti ko me ke mam dan tambungan ng kora reni baka bata konum tugul chinim da matana takatig menda dutu ko merando involving youth, not just by words but by actions, and we see those actions in the businesses, the NGOs, the groups that we work with. We see that, and I'm grateful for that. Sa totoo kasarang abi di binaka makalew na namubutir talanga mena poni bitambana ditambangone hakwananro mutsulo bina artona yoba nation sa yawa artona sa nomba dare ta kono to fundraising tarle ni dare di retambangone sara di taking the lead iya narawalanga ni ra may belita ni tiko sa ni bakaritek bina kung ano kino babi di binaka musike mem ketti ko na barong mendi koalisi babi di binaka saran baka libi kemni na muni sulitu na mungone ni kuwa wakatal nga kina be tabi tale sondo ngubin karabi tukina binaka baka libi babi di binaka talanga birto na Council of Elders totokan din ng kurang ya Council of Elders totokan din tarede ni dosa baritek binaka mai sagay na lang kumawir na ibo ni tambangon ni mera bisum te kimay totoko bakawati binaka bakalebsar na gulewa pano ni binaka na beka kedong karabatik babi ni binaka talanga binam dota nano na bito ko nitiko na mubing karabi alis kebakay siyang na bito ko ni may bale okla di Dr. Tarisi dona ka ungal tamu kaya dono iya tuko na may bakasada tiku tata buka na kango. Isanga awabe tukun nga no kwa madal na anjisento onge kanindo nito hibiscus queen do nito hibiscus king. Nito hibiscus king sarga nito tao George. Awabe tinya nga kano kutal no miochich ni kamu babin minakatal binandro nga. Na sanova turang nandro nga babin minakabaya bulo ni non to batale sarga me. George, may nito hibiscus king vata na ngoni ni hibiscus 2011. Sa totoo ka Reina, sa totoo na king, sa totoo na queen, sa doon binakasaraga. Sa babi ni binakasaraga ni Vale Bikim Roro-ruan ay tabi lewon ro do karamatiko, wano ni binakaw ng kayo total lang wano may muri, anong kayo visurit saltian mo kayo ngal talamay. Sandon binaka. Nakabaliw. Sa lalam sartian ni Vale Berto ng ngone, wat kinamdota. Naka. Manda. Naka. Isa. Kami na parang muti kumain tali sarvali na rangota na vitala no bat kaya lisi rambu kawanga na dewa na vitala no me dabuta tako kwani pua rong vinaka na non na tala na taka na non na tumbuta ke mai na korni vuli kina na vita kadaka e vai tawi kina sa may tiko talanga ko kwa may liuta ka tiko kwa na Mbua Urban Youth Network.
Vanu ni binak sartiani bertona isog-sog ni Bua Urban Youth Network ya bakau ni binakata munikila na nonroto bingarabi na ilawalongo ni ngolengan bola mata sa chiku na nonroto tanga di beba na Bua Urban Youth Network sa chiku na nonroto email na buaurbanYouth@gmail.com. Sa chiku na kini tuk matela lai abakata ngakin na namba di telepon. Na ka ba lebu ikimni na sa do bito politiko lebu tal chiku na tubu so erto na ngandre merto na takaba iya ngandre na nonta bito ko. Na ka ba kale metini nga na nonta metal no ni kwenda na langa tatal sina nonta sere enda ronga da mai liu na kintik tibu na sere me baletimbua metini tu na nonta metal no na kabina ni kwa. Na ka ba kale besar na sema mai ni kalau ngata tiko. Okay, vinaka vakale besar bikim dina sama tiku mai nasi vinaka dikua, vinaka bali buna bito ko ni tiku mai, enda nang kai sota tali tiku na singa bakrombuka, tiku tali na nonto bulangi, erna mai vital no tiku na ulu tangan so membaleta na sar bakturang ombua, bakrombuka bakrawai, singa tambu bakatali ngaki na singa moniti. Oni takan dina pesia mamai, en moni madongo na kena tomani tali tiku na vitalan noa, membaleta na sar bakturang ombua. Nakabali usara na muni bito kuni mai na bongi bina kani kua au sava kamwati tiko yani na yatu Hawaii ngongana no muni ndoni bingarabi o tarisi muni ndilo
ni mata-mata.